Hinne kasi ke H. Gordon Robert Hospital Shillong kelap lipat ba ya kapalor belapin wadur temai da kajing no senyang jong unong aibut ke sarkar Dr. Didi Lapang. Hagane kajing pli lawan pli du ba prestun tensang ku kongsan baru Dr. Didi Lapang ku musumbut kongsan haringkar kajing don lang ke kurim jong u. Habakran akan ni kasi ba prestun la nyotang senyang ki bakan ni kajaka ajing sumar kelalet na kebentak emlang salang hakini hispas nam na du balasang ka. Shushu ba prestun la ituru ya khana kaba ulai kendo ya kejinglang balak kloy jongkan di hospital banirap iki badan kam hakaba house nam syeja kandai spa nyup kandai men ba kadang tanam kaji ki be barjela hakaba mau bagi parlok kila lab yu weu briu batia linktar hakasnam da kajing lab cugu bagi parlok ju lara ashkani kajaka sumar bahadian latte bode ubana kolkata ya tu ba prestun. Habakran ku musumbut kongsan ba unang sinyang ulai tu de shibenta ban kan mau hikam babha kiba Kaniak hospital kale syakajat benriu bat kamtam syakayen jong. Creation and dedication of redesigned main entrance driveway of the hospital inaugurated by Sri Prestun Tensong, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Meghalaya, funded by Dr. Didi Lapang and Srimati Amethyst Elbla, and dedicated by Reverend S.S. Manjau, Chairman Hospital Governing Board on 28 June 2022. Suaranya segmen Natalian Jumpa Soka Sim dari Redapu Banten Pau ya kecil seluruh ya kecil syakri ratpa jompi Nadu Muharaja Arho Basdang Gatu Ketmaba Banyak Kun Ya Gatu Katlam Kabangi Ong Ka Coronavirus Kabasdang Nadu Penai Bastau Jom Muharaja Arho Bat Hadu Ismi Haduki Bidaya Persyam Ban Sumar Bat Banikai Di Paipak Musuk Senom Coba Jelang Jumi Uniuk Yang Cimpai Uliban Kutno Hati di sini berkipu hati bangsa Di kamrat bak jompi ke hospital Na kalian kesorkan Ngin Kelesu Lamu-lamu Badai kata-kata Kau pelong ni ke kabinet Ni syok ni berkat Habang yu iya di private hospitals Yang kecintrai sitom Banyak relang Ya katanya kat ma pasyakhe hadu kata-kata Milayarai Balapun nupung Ka oksigen plant Ngina ay kerpang yang di private hospital Bangilalek kumta Bangagesken Karena gajin berku Ya di private hospital tau Om tan hasil suam Malaysia juai Bat syapai Siapa ngaruh wujud. Kawai ka bang sebuah bat terkenal hamni. Sispas nem mensua. Kani ke Robert Hospital. Namtip kadur bejoka kalong kuno. Namangakan maubahan asa amisyon pagpaw. Por kita gilikspon. Inyo pun riu, inyo pun Bak ngakan mau sa unyo hukndai. Unyo hukndai kadon betul kejincia kejinyaki. Bajur bahagia bosor silo. Tidon kuwe urung ramba bangin itu. Pengyayat aneh bosor moka. Mutia len kita rentah bosor. Dinang tu ni di kena sul isama David nilai apa? Ya tahu ramba ni itu tidak hasinu karena melapik dari senam sudah. Poin hamne hampo reception emergency ngapain masuk di doktor penting berdatang. Buat ya aji sumar. Jika bakado adin si tayo ne atayo. Mayo ya kawin siti. Bakata ada di siti
Sing ai kublay ka berpang. Na utaw nong pang. Baru utaw nong pang uday bleng wasa ka berpang. Berkata ka siti ka poy lembaw rangas nong hai mission kompo. Nama utaw nong pang lumito ini. Te poy kata ka siti. Kecing ai kublay ka berpang. Yani ba tham tam ia inam semua angin porong hospital. Kepulong berkerau. Membawa malapang menaik kali kepulong berkerau. Kali ke hospital. Kali sisa hospital. Om bak sumar tangi kami. Mulai bak sumaru ia kumsi. Dikatakan dari ngasih kuat dan penkenal ia history jom berubah sudah. Tak keburung. Don kartu kena ligis dan dari kipros dan dari yo I tak nak buat kubur sepanjang sudah. Ai pakai history kalau aku katakan ingin mengelang pada Biblia. Tu gini nang desekno. Ingin syaksu bakal tukar history kabang slow tenang. Kan wanita dia saya simpan ada di hospital. She's past nem mentau senem dia lagi. Togi lagi. Dah kabangi pai kipak jongi. Kipak kenjado. Xiao day. Ubal plan. Ban pelong yang ni kumilong. Iba marbenyang mene iong balak mulu makrai dot kambat pesana. Yai Dr. H. Gordon Roberts. Ngamas kode kaya ta. Magmagban pa ang terus mabara. Ayan ni pa official data. Kenang bangin name niya rin kesulo. Ayan ni University kapag kepang. Makanya kabinet kebangunan terus kau ikut penilaian. Tama menit ni perlahan baik. Kesulok na untengar hadu angke nong saudia. Ni ai kerten Thomas Jules Wood. Kita next kami akan sebutkan subjek. Nada mau di pastor kita ewan dulu ya nak. Yang balak nungi kerpa ya kesorkan bahkan pensak nam pensak burong. Ukpa jong ukasi apa Dewi Thomas Jules. Amin itu pi mateng-teng ada sokar minat termau su kayak wadle. Dia mereka don kinong berkenal. Kinong ajibut. Ya kabade. Na kalian jomi kesorkan nilong beri pada eta. Dikumtang mau pi na kalian or penyajo hospital. Sengau bahapan partner kampro ya ka proposal bejupi. Nak kalian surga nilak banyak yang berdekat. Teka bakadu syawang syong. She's past ten. Nilayan yang deep. Ngangit scan bahkan ke hospital. Kanang pernah kanang ilmi bahkan biasa. Kemudian Sengau ika history na administrative officer Johnny. I'm so glad to have the details. Perhaps they put it in writing. They started from first step under which they handled the step. And there's people, many stalwarts, not only Dr. S. Gordon Robert, were those doctors who sacrificed, were the missionaries who passed their life in our soil. So all that, Parok idon kiinale. Parok be, nging so donbok bangidon ako kasyatri jokin hospital. Kanyang hospital, itu ba kadai ka hospital kapon namyo silyang yano ino. Deh no hospital ba Kristando uyo ni sumaro bom de Kristando ni sumaro karo ni sumaro ukakaya bom yachi kakasiru don hame
kadai kene ke crowd jong ke hospital berkalian pak banyak saya lagi sepasnya dan support ini the ups and downs of life today but God was there never left the room ubong penkenya pulang pulang walau bom itu saya hamsa dengan nama si selami upor kau akan cukup dia bakum kaya ada pakai lagi nom senyam dewi upor fikir long don kaya jah akasnem kat kena pasan upra mengawalam hangnya yang meses lapang ban hangna lo ya kakon benangkong dewi keteng ya doli ikon yang how about we want hangnya asal don doktor yu bat doktor re hadin ladap kha kecing sitom krajur kata-kata doktor re la ong yang ban pha khon no yang bahir nasel ka jing pang kam ilong shu kena habakot yung kata kajing ong yuki doktor re yo kile itu paro bagaimana syarga berikut dan tayo syukur syam banyo arajar sisi kesna kamnong kebaja banyo arajar sisi senama bukan pang dan kir untuk rekod no ban yo ai pilih kumulai kadu dengan pang dengan tom mereka la sayong bahata debat dengan amare ngelawan kaki bahaya bernilai kroy baru Shah West Mission Hospital nomor di Amatis di Panggai Kota Timur. Nanti pada hari ukor nalaipan mare sanen sharu parlo mengayu sen banwat ya nomasnam nam suatu tidak keseparai dengan kamu dalam keputusan apa? Hal kesini ngayo kabel mon, iba kulai bon asnam. Tumlah poin tak baru kabel mon, ya simpan mata, bat lesiam benari kabel mon, hantar benari sampai baharu kena, balasiam senam mana renta. Yosia jar raspa sisi. Di doktor Grenio tolak yang kawan guna net straight minsa yang net hospital. Ada sini po, la ais nam kaki, pada den kiliat. Doktor Grenio la kam miyopor. Den kata dalam miyopor. But hakasmi basam. Itu hiu. Idam kamera jauh misal sepang matian. Daiban doktor Rin berkota. Kamu yang kan? Dajan juga mana akibat kedur jauh misal sepang kali pengan. Doktor orang ini sih. Mana yang tuang Amatis terpetak berjamaah. Amatis keluhan pai nak kejengnya. Dua semua boleh. Dah. Dan kalau kita kemen baru, arut kelung berkemi lakukan. Dah sisa, isyam boleh ulang kau. Naluk kata kesini. Yung klep dia kata jingja, boleh kata. Yung klep dia kata jing, yung isman, jing ikirmen agadur yung doktor Heus, beri doktor Rin kumnara. Nanta, nilai kerma, nilai penlong ini kerma yang benda yo ayah temo, bantu ban ayah, nya kena kaus, kena tandai, nampak kena ini pastor macam negosiasi bah, yang hak apa praktek ini dalam teaching mesti lawan ham ban satu function.
Jadi sini kata. Dengan you mulai ba kelaplik kalat mengelak menaya ibu untuk. Nama kata kalau dia kaya lo kecik kejong mulai mengai ngusik ada. Ya kena kejing jawab orang pada sini kabarong tang personal kejong ini kalau kejing mulai ya kedenjat jong dari hostel kale. Kedenjat you kakilalong kalbanangian kapor nang ubi. Kenang sumtena menong indak cepe atau tuang doktor obat dokter. Kanang ubi mentah kanang ya baka putri saya kanang itu dia kene. Seludai ban perkemau apa kum ni kapor. Ya kentin long fellow apa poem yung a psalm of life kemudian kini kita. Lives of great men all remind us. We can make our lives sublime. And departing leaves behind us footprints on the sands of time. The shall play why within that of missionary that line. Iba at the same officer in the mutual. Pangis kaya makanaganaya siya. Kanang pan-ubi, lapot na kibun kimasim. Sibun ba na kanyang ni Jongi, the president of the Senate that way. Ipastor ni Bano kiyo ay sumar. Daging sumar na espon na sumay.